Chamakun Suba Jananeta Hizam Irabot ki Mapokumon Tharom ngasi Manipur ki mafam kayada pak sana pangtuknare. Kurum jadi, ISTV Pau Miyeng Tabir Basimutaram Nukjari. Hauzi Mampungi Bapau. Lamyan ba Jananeta Hizam Irabot ki Chamakun Suba Mapokumon Tharom ngasi Manipur ki mafam kayada tungan-tungan balup kaya na sinduna thoram pangtuknare. Jananeta Hizam Irabot birthday celebration Manipur na sinduna MDU hold up. Jananeta Hizam Irabot ki Chamakun Suba Mapokumon thoram pangtukhe. Thoram aduda Chief Minister Okami Bobi, Revenue Minister I Hemusandra, CPI, CPIM, JDU amadi tungan-tungan ba Rasnitigi dolgi musing yauduna pangtukre. Thoram aduda Laikhidraba Lamyan ba Hizam Irabot ki photo da Chief Minister Okami Bobi amadi I Hemusandra yauna tungan-tungan ba Rasniti dolgi musing na laikatke. Tungda Laikhidraba Lamyan ba Irabot ki mafamda minute ani 2 minute leptuna ikai kumnaba utke. Thoram aduda Chief Guest wakiba Chief Minister Okami Bobi na funglukibada Lamyan ba Irabot jat bizat khaidaba amadi furup singbu amata oina khanba adugumba lamyan ba amani mahaki magun nongmagi hengalakle maram aduna aikoina magna pamjaramba adu tung induna aikoi amata oibagi wakal laira ina kunbat naidana sap manana hingminana bagi lambi aduda sangsinminarase sarkar asina lamyan ba Irabot ki damakta maming dogduna tungi mirolna kanghongna ba lambi natraga karigumba mafam amada mahaki maming thonana ba khanaragani haike Jananeta Irabot mahakna pamjaramba downtrodden oiraba akoigi samasida leiriba miman nadaba mayam singse masi miman nanaba thak sak manana khenaba amatan leitana dharmagi or community gi or customs ki tradition gi khenaba karimtara madudi mana apamda sasabani madugi khenaba leitaba samajama uraknaba hotnabada mathwai katkraba sigumba jananeta sibu koi ikai khumnaba utpa oina masai Comrade Singh session Taubiriba Mapamadu Koi Sarkar su Khanajage Haiba I Wapam Krasi Tamjaraga Masigiti Kan Faida Sumtendage. Thoramadu da guest of honor Okiba Minister Hemusandra na funglukibada Lamyan ba Iraburasi machu leitaba adugumba Lamyan ba amani maramaduna maki waklulasi nongmagi mayek sengba hengalagi haike. Jananeta Irabot na maduda lingamba maduda piramba Wakalon aduni ngasi koi modern Manipur ngasi koi Congress oiba yai Janata Dal oiba yai Communist Party oiba yai adubu ngasai Gangotri na khangnariba akoi iche nama akoi na chelakpa matamda Ganga je kalai hore hai tagadi Gangotri digi hore Ganga de ichen mayam ama cheli Bhagirathi cheli atai turin macha mayam chelagasu haying samudra da taba matamdadi madugi keno ado madugi ichela du bai di madomdo ujaningi Lamyan ba Irabot ki Chamakun Suba Mapokumon Thormasi ngasi More Ward number 7 da leiba ima kondong lairen bi haraubung da su pangthuke Maitai Council More All Community Development Organization More nupi khunai sakot lamjing lok More na punna sinduna pangthuki ba thorom aduda lamdamadung himi kya su sarugya ke Lamyan ba Hizam Irabot ki mafamda leisu katuna ikai khumnubot ke Asai Loop Tanalukhoy Art Center amasung Patriotic Writer Forum Manipur na sinduna Lamyan ba Irabot ki Chamakun Suba Mapokumon Thoram Chanada Laibat Nungsikol Park da Supang Tukre. Thoram aduda Site Academy Awardee Yumlembam Ibomsa Awang Nongpok Singkhay Inat Jokhatluke Advisor Elangbam Ibohol Mitay na Jingbab Mirikya na Sarugya ke. Irabot ki mitamda lay su katpaga luinana saireng patok pa masung Irabot ki maramda nainabana mapung oiba thoram oike. Amarom da thabu mamasuk na satarakliba Irabot ki Mapokumon Tharom gamari lainana pangtukiba layek pa amadi isay tangdam na ba singda makok matang taraba singda manamatum yentuk pagi Tharom su pangtuk na de club organization kaya na sinduna mapung oina Irabot ki Chamakun Suba Mapokumon Thormasi nimidang da may gilaytinga loinana pangtuk na ba sem sabahong na krek laikay da Irabot puning sinduna Thormasi nimidangi matam da su pangtuk na gadawri hauzi atin mo pento jari Pain relief ointment. Kwang naba, ok sikpa, tang sikpa, puna brising buda, sinaba yarba, lipsap gumna putuk saba, auza.
मसी अवांग नोंपोक की अहानबा TMT बार्स इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखटचखिबनी साइजी TMT बार्स असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी TMT बार्स असी अवांग नोंपोक की इसिंग नुसित का यामना चानै अखोइना युम साजबदा TMT बार्स असी सिजिनजै साइजी TMT बार सेंगबत सागतपा खुदिंगमक अखोइगी मरुप अदुम करिगुंबा अवाबसिंग असी मायुंगनाबा थोकलबा मरोई मरंग यामना यावबा चुंजाक चाबा मपाल तोइना चाबा लिवर दा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवर गी मपांगन छोंथरकपा तारबसु करिशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्टाफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पांबैनी डायबिटिक न नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्टाफ कैप्सूलसु फंबिगनी लिफ्टाफ सिरप अमदी लिफ्टाफ कैप्सूल नारगै लाइंबबुदी नाजिंगैदा सक्सेल होबना हेना फै मियाम की नुआइरबा पाउजल मथंग दादोमना दिल्ली चटपदा लुक एक्टिव हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ना मियाम दा एयर कंडीशन रूम्स एथनिक कुजिन अमसुंग टैक्सी की खुदोंगचाबा थम Please contact 09999055302 or 09821819453. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Changi labor solak padagi producing attaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga numayaktaba singi damak amatta nairba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib capsule with changi sinabio. ब्रेक में तुम मैं तराम नोक्चरे निमिदासिका मरी लेना NSS सेल मोइरांग कॉलेज की NSS सेल की वॉलंटियर सिंगना मोइरांग बाजार मचिंदगी हौरगा सेंद्रा चिंखोंग फावबा लंबी की नाग येत्ता लमतु सेंदोक्रे निमिदासिका मरी लेना सेंद्रा यूथ क्लब अमदी लोकताक पता बोर्ड सर्विस तौरिबा अमदी लोकताक ब्लैक टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी अनीना सिंधुना ngasiदगी हौना निमिद हुमनि चुकना सेंद्रा की अकोइबदा लमतु सेंदोक्पा हौक्रे लमदमदोंगी मियोय क्या सुसरुक याखे लमयानबा हिजम इराबोट की चामकुन सुबा मपोकुमो निमित कमरी लेना लेकाई लेकाई द लमतु सेंबगी थबक कया चथनखे ओक्रम सुथेक्तसु नहारोल गाइफा थौरांग क्लबना सिंधुना निमित असिगा मरी लेना लमतु सेंदोक्रे लमतु सेंबा दुदा NPCC की RPGRS की वाइस चेयरमैन वाइकोम संजीबा कौबा थोंजु केंद्र दा मिकल थेंगनगनी हाइबा मि अमना JCB अमदी अतै खुचुखलाई कया मतिंग पांकी हरि All Manipur Bar Association अमदी Manipur State Legal Services Authority न सुसिंदुना इरावत देगा मरी लेना नोमगी ओइबा सोशल सर्विस कम लीगल सर्विसेज प्रोग्राम अमा लमदेल पातु लेबा कोर्ट कॉम्प्लेक्स पांगथुक्रे Ngarang Kumbi Municipal Area da leiba nupi singna Kumbi Mandal gi President KS Manihar Singabu okpagi thoram ama Kumbi Tera khada leiba hanagi MLA N Mangi gi yumda pangthukre hari thoram adu da BJP gi luchingba kya su sarugya ki hari ngase pung mari makhairam taba matamda Ukhul District ki Kamjong da sakangdaba singna kuntra matoi Subasam Rifles ki Kangbuda ambush tawrakre thodo adu da kuntra matoi Subasam Rifles ki Major Mandip Singh nongmina panduna soki hari Wangkim Kendra gi manung chanba sarang patta nongna saba di Rural Youth Development Organization gi sanglen MLA Megasan vanangasi sangakre Clavasi ki kun suba mapokumun thorunga mari leinana irawat degi thoram pangthokpaga loinana Club ki nongna saba sanglen sangana ba khona badat ni kharana MLA Megasan vana mafam asida daktuna club sangaba yawi haina athingba pirakpadagi Megasan rabu yaba kangbu singa nakal anida mukna ba thoke Police na miyam adu control toki tungda MLA Megasan Rana Club ki sanglen du sanga kre. Larigim bome lekai amadi kairang maitei mamang lekai da hepatitis B vaccine asi ahanba dose kapthokhraba matungda ngasi luang sangbam community hall da hepatitis B vaccination gi ani suba dose ki hida kapthokre. BJP Manipur Pradesh की एक्टिव मेंबर हैंगांग में लेकाई द लेबा थोकचोम रोमियो की मियंग मखादा सतसिबनी हरि इरेंग ब मपाल कांगजे बुंगदा भारतीय जनता युवा मोर्चा अमदी ओइना BJP मंडल अनिना सिंधुना मियांग की ओइबा खना नैनाबा मिफम अमा पांगथोकपगा लोइनना मोटरसाइकिल रैली अमा केंद्र सिगी मनुंग चतख्रे सरमबदुदा BJYM Manipur State की प्रेसिडेंट P Somorjit प्रोफेसर टिकेंद्र सोशल वर्कर KS जीवन यावना मियकान सरुकिया के Andro Kendra gi manung san ba tangam dabida community hall ama sanana ba beneficiary committee na MDS tagi lupa lak tarahum do hena dr khraga sabidre hari thamagi manung da sabalo sindrabadi Kendra gi mihut MLA Sham Kumar tangam dabi manung da boycott to ba haina ngasi tangam dabida pangthokpa mi famna warip dokre hari atai sem saba horam laga lusindaba singsu lusingadabani hari
Khongjom Police na nisagi mayokta sangsilakpa khongjang gi manung sana ngarang Khongjom Bazar dagi Thokchom Birbal Kauba miyoy amadagi foreign liquor amadi beer bottle khara phagatlaga mai thaduna mangankre Khongjom Police ki OC Abdul Gafar na driver si makata na sathakigani may kabani sana thokan liba tongan ba problem sing kokan na ba pandam da driver si sathabani haike Sinimanam waraga ugalag liba naharo kana miyoy sing si season ramatunda crime yam tauba crime si koina prevent taubada masi drives ne am mati mo yadra na khan badagi tauzabani khata na koi exercise ni debiri ba charging personal man si mati dawra la ko dum join li drive se dum sathaki ge na dum hauzik maroi ba pa amu Jamakun Subadana Neta Hizam Irapot ki mapog kumon tharong ngasi Manipur gi mapong kaya tapak na pakuk ngere. IFC paming tabi ba sumba mukha na kurung kari.